Rongmei Student Organization Manipur General Secretary Jenthui Paupan Meroi Tithai Pat Mithelaina National Food Security Act Napsa Bangkau Nongba Area Kangsuna Napsambu Suruk Hian na Phangmak Me Hai Pianmak Mai Indau Kane Kage na Me Authority Roi Zai Melong Khau Zawgolau Khang Tithai Kane Mi Tuang Lam Khau Nongba Area Village Authority Association Naba Roi Pianmak Mai Aju Sapaka Mai Te Rongmei Student Organization Manipur Roi ni Consumer Affairs Food and Public Distribution KFNPD Roi Intuk nala launa katuk milong kau nap samtai public may rendra ba meta thai launa injan balau khangni ti thai kane lungsi rendra menun khang tipat may nap sam ti hai lungai menun roi ka dausa may lana hauzon tu may thiak hai surak ne nai tana Rongmei Student Organization Manipur roi sa kane intau Manipur kau pat ba may irang roi kalam suna nap sam man hai bazar kau kongku ba me public menun roi liu tu danga manaba may kau Rongmei Student Organization Manipur jenthui pau team roi Concerned Department Government of Manipur Razai Milong Khau Tipa Lau Pudiu Khangni Sakane Imbuna Rongmei Student Organization Manipur Roinaba Tuang Inji Meta Lamgawai Khau Public Mai Tuang Interest Thailai na Support Chupniya Turani Sakane Tausiam Headquarters Student Union Tuang Office Karoi Tithai Pakamai Thailai na August Ru Nachuruk Kum 2024 Khau Tausiam Headquarters Student Union Le Mai Student Organization Manipur Kanai Kariu na Manipur Chief Minister N Biren Singh Khau Memorandum Tilaw Kantonge Mitong memorandum kau tai zang tamdu long kau tamelong district headquarter kau nai mai tausiam SDO office ti hai tausiam headquarter kau kalai ke lau khang tumai ka jaw kon tungai kumna government roi mitong lam kau tingsang na zawkut lamok pujang roi tausiam headquarter kau bam mai public mai ka goi roi nanra mai azu tai ariu bam mai tai ti thai lau khang tan mai agitation su puni the tuna sakane mi tuang agitation kau hai roi sisoi me patong nai tai government roi credit ka goi na la ne nai tuna ni sakane sisoi me pat makhang zai milung kau government roi SDO office hai kalai gonglau khang ni sakane The Boys Longmai season 2 hai 41 miles sakani Sunbat Trust le kariuna gongpani mai December padai akani pungu Longmai common ground kau takai ne mai khang roi kalam suna audition hai NG Memorial Hall Longmai Bazar kau November saku nai takai puri the Registration fee dangka phaisnai la puni mitong competition kau champion khang 25,000 first runners up khang 15 khani second runners up khang 10,000 hai cash prize sunati puni tanasai ibu na kalam thailau khang mobile number 8794982095 akhani 8729879774 kau ti thai wong lo nuwe India President Draupadi Murmu Roi Rajasthan Madhya Pradesh Akhatni Jharkhand Khau Asai 18 September Khau Roi Kalam Aju Khau Kazau Khang Tathau Punithe Kamai Jaipur Khau Nai Mai Malabia National Institute of Technology Tuang 18 Convocation Khau Wang Kazau Lau Punie Akhani September Rut Nathasat Khau Madhya Pradesh Tuang Indoor Ujjain 6 Lane Road Project Tuang Foundation Stone Lake Memung Khau Ni Safai Mitra Semilan Khau Wang Kazau Lau Punie Imbu na Jharkhand Khau ICAR National Institute of Secondary Agriculture Ranchi Tuang Centenary Kamong Khau ni September Choi Nung Kamong Bampi Suna Wang Kazau Lau Punie Tanasai September Rut Natasat Khau Roi October Akhat Lung Khau Assembly Election Hai Haryana Jammu Akhani Kashmir Tuang Suna Takai Punite First phase Kang Suna District Sanai Khau Roi Sit Choi na Padai Kang Boti kay Rai Punie second phase Kang Suna Union Territory Lang Kang September Choi na Pungu Khau Khani third phase Kang Suna 1st October Khau Bot Hai Tikay Punie Tunasai Arvind Kejriwal Chief Minister Bam Khoroi resign Sukanthe AAP leader Atishi Roy Delhi Chief Minister Sudat Punithe Khani government form Supunithe Tunasai IPS officer Manoj Kumar Verma ta Kolkata Police Tuang Kathan Mai Commissioner Kang Kapalo Kanthe India Meteorological Department Roi Tithai Pagamai Thailai na September Chui Akhani Chui ne khan lung khau Hyderabad Ramkan khau Ting Ponjing tat mai gong nu wei tunani sakane World Patient Safety Day le kriang nai na Indian Army Roi Imphal East District khau Isana Raja mai mung lang palau kanthe kamong khau tai RIMS tuang gynecologist kaza na doctor padai Roi Isana Raja lau kane Army Medical Officer Roi gong bamai kagwai khau pumgai ra ri gai na bamai lam khoni dilau kane Medical camp khau tai mansai gan phainai chuina pungu roi gwang ka lau kane allow gan tamru akhani senior citizen gan tamru na padai roi gwang na rajaw lau kane
Safe Youth Safe Society จะไม่ละดุนบังเขามวยรังอปุนบาไม่ราไปบีอิมาลุกตวงสนัยตักไม่ Foundation Day มวยรังไม่เริ่มบัมเขาตะไคกันเถมวยรังอปุนบาไม่ราไปบีอิมาลุกให้มวยรังเคนดราเขาในไม่ยุดก็กวยแต่สุกไม่แจงเขากระปุยช่วยนุนกวยโดยใจเท้าเล่าขังขัดนี้มาสุดไม่ขัดนายนะลิงเท้าเล่าไม่โฟเมตุนะปัดมาปฏิรวยสักนี่อินเตามณิปุรเขานายว่าไม่อิรังเขาให้มณิปุรกันดีสุบักหนุมาเกขันนี้คุกกี้ไม่รวย separate administration demand สุวไม่แต่นี้ตินุมาเกขันนี้มณิปุรตรงกันดีบักน้ำไม่ตรงล้วนนายไทยแอมพิลเรกดำลาจัมปุนีตุนสักนี่กำมงเขาไต่มวยรังอปุนบาไม่ราไปบีอิมาลุกตวง member สุลาวลานาไทยกันไม่นุนตานิ่งเตาไม่ตวงโฟโต้เขามุนกัดไม่มุงเขาไต่ SDPO มวยรังซันโตสMPIL President K Padmapati Secretary N Thaba Kumbi College Vice President Yal Gopal Akhani Media Coordination Kokomi Y Surjit Kuman Kaniure Kamung Dong Bampi Suna Kwang Gazau Lokane Kamung Hotai Moirang Tuang Agang Azang Kaba Mai Mera Pai Bi Azurani Kwang Gazau Lokane Union Home Minister Amit Shah Roy signed out Kamai Thailai na intai mele kuki zata Union Government Roy Pari Ra Kahau Bamte Kumna Indio Myanmar Border Fencing Haini Kapeng thang roi man sai good meta zau chin khang reng ka hau bam the tuna press conference ka sa kan the mi hai Modi government tuang 100 days tan chin thau ka me khau gwang tang me tonge kumna north eastern state Manipur khau ting sang jang chujak mai nai khang karam bam the tuna ni sa kan jati kanai ta chujak mai nai khang pari ra bam the kumna permanent peace road map ka siat bam the tuna ni sa kan International border fencing tuang tan hai kilometer tam ru thu loi the kumna Indo Myanmar border fencing tai kilometer chingkhat phai pungu khang no laukan tonge tuna Union Home Minister te roi ti thai kane midakho Amit Shah roi India Myanmar free movement regime hai government roi lagan kan tong the free movement regime hai India Myanmar border tuang 16 kilometer lung khau lung ba mai kagoi tatkulu nu khang territory document maksani tatkulu nu khang slow mai agreement akhare Intau tu India kani Myanmar ka khau tatkulu ni me ko goi roi bisa mak etai tatkulu dan nu ni tong ram the Mizoram Manipur Nagaland khani Arunachal Pradesh ka zaw na India Myanmar border hai kilometer ching khat pa chru dak dai na ka thum hai free movement regime 2018 khau tai roi laukan tungai mi tai India Act East policy tuang part akhat chuna laukan tungai tuna sai Manipur Chief Minister N Biren Singh Roy tatkamai buru natasat hai state khau latlu nai ba me hai Roy development tang ga goi hai jang kai na bam tongai tuna sai kumna latlu khau kagan su aman kamai goi te recover su da khang karam punia tuna ni sakane Chief Minister tai Roy Swachhta Hi Seva Cleanliness Drive dala nai launch mai gan khau mi tong la dam hai san da pakan tongai development tang goi kagan chana loi ngamak mai khangta N Biren Singh Roy lung hamak mai da kane Kumna sai tang tu development khang priority launa tan thau pani the tuna ni sakane Manipur tong latlu hairoi startup sport education khani agriculture sector khau kabiu diang mam the tuna ni sakane Kumna agriculture food processing khani helom industry khau kalai dai me ki nai bam the tuna sai Manipur Chief Minister N Biren Singh Thailai na Imphal Valley khau cheng hai concrete roi ka siam khang plan nai the mi hai roi ting nai si me gan khau cheng ka si mai rau kai puni tuna sakane Kumna phan sep su mai tai roi ching tung district headquarter nun khau ni cheng hai concrete roi tan puni the tuna sakane mi da khau CM de roi 16 Kendriya Police Kalyan Bandar Kantin ka siam thau khang no lau kan mai Prime Minister Narendra Modi khani Home Minister Amit Shah da thongpu mai inda kone cham ngal lo the